bafowethu umuntu akabingelele kakhulu bafowethu uzosolo bafowethu so nginechuni bafowethu kune announcement elifisa ukuthi mhlawumbe lidlulise emphakathini qhawule sisa sibingelele announcement yeah azongidakela la yeah ukusimple nje ukuthi siseGoli la yeah njengoba manje sifikile into esichaze izolo yeah ebalekile kakhulu ukuthi asikwazi ukumasha kuze simile amaqakala yeah imphumela engekho yeah imphumela ibile khona yeah ngokomlando wakithi kwaZulu akufaneki ukuthi insizwa inikwe zomkhonto yogwaza inxeba yeah ihlaba kanye yeah masihlabe kanye inkomiwe ayidlikizi lize libe namalebe yeah lokho kubalekile kakhulu ukuthi sichaze ngomlando wakithi abasizulu bowufunda inkulumo uthintini yeah kodwa njengamanje ngisho ukuthi seGoli yeah induna zonke ngimazisile induna zomkhize eGoli eUvel eHebro insizwe iphethe abafowethu namanje ke sila kwaMayimaye la soqala khona imarch kusasa kuseni ngo8 sobe sila kwaMayimaye eGoli udiliki lonke iGoli ngiyalihlonipha ngicela inhlonipho eGoli enginika lona liveze kusasa futhi inhlonipho enginika lona ukuthi lezi ziqiniseko sokuthi ayikho into eyonakalayo kusasa eGoli ngenxa yokuthi umnotho asiwubulali kodwa amalungelo ethu siyawasebenzisa ngendlela eqondileyo nendlela yokuya phambili ziyakhala manje malume sasa nqopha mlando siya eUvel siya eHebro siwaMayimaye sizomukela ku commissioner wase Gauteng naku masteshi wase eHebro kanye nase eUvel ukuthi basiphendula abathini ukuthi ikhalo zethu njengabantu bemasha mhla 30 bathini ukahlahle kusasa abantu bazolalela impendulo emaphoyiseni ne yilokho kushoyo akukho kunye ukuthi ungimasha kwenu kade ningimasha especially ngomhla ka30 njengoba ula eGoli so kuzolalela lokho ukuthi kugcine kwenzeke kanjani yebo ngoma manje mana ke imphumela ibalekile ibalekile imphumela malume yakutshela mpakazithi ibalekile imphumela lento yobuphukuphuku yobaba indlumundlumu yes ayifuneki yabo so into ebalekile imphumela kusasa ngicela ungangibuze ezinye izinto malume ngoba njengamanje ngisadla ukuhamba ngisadla ukuhamba bafana bakibe sokhambeni qhawula kethi iyabuya futhi amafemini yaqhubeka futhi ngoba sibonile kade kwa Transnet bayaqhubeka futhi ikhala zabasebenzi ayimile cha malume uzokhumbula ukuthi emlandweni mina mfowethu ngangivele ngisukile ngalola abasebenzi yes and futhi angibafuni lutho angisoze ngabafuna lutho yes and uhlele ngizolwenza nengizolithula emphakathini in the near future liyobe lengafuni lutho kumuntu yes olobe lengafuna imali ngoba inyunyana seyiqhaphazela kakhulu abantu true and then ithatha imali yabo yes manje ke mina ngizokufuna lutho kodwa ngizokwenza imilingo yokuthi inkinga abanabo abasebenzi ilungiseke yes inilungiseke namanje ngolosihlanu nje siphindela kwenye inkampani esasikuye kuyona ama ships elapha airport yes khona inkinga ethe siyayilungisa yaphinde yaqonga inkinga yakhona soyilungisa ke manje ngolosihlanu ngo7 ekseni engizobe ngikhona so manje ke ingane kwethu ngiqiniso lonke neqiniso lodwa ukuthi mangakubuza ukuthi yini endala inkukhu leqanda sikufike leso sigaba ke manje enokuhlungu kodwa malume sengiphetha nje ukuthi lento yeshiwo khokho bethu yokuthi umuntu ubonga ngeplate lamasini bangazitha leyo nto leyo iyangijulisa kakhulu yokuthi we have people engabe mhlawumbe khona into abazenzayo emhlabeni qhawula kethi bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu sasa kuzobe seGoli bafowethu ngo8 la kwaMayimaye nangoxoshiwe bafowethu sishilo